ငင်ချင်းတို့ကျမောက်တီးကြိုက်တဲ့လူရှိကြလားဒီနေ့ကတော့ channel မှာရှိတဲ့ကျမောက်တီးပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ခုပြမှာဖြစ်ပါတယ်စောင့်ကြည့်ကြည့်ပေးကြပါဦးငေးတာဒီနေ့ကတော့ကျမောက်တီးခုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျမောက်တီးပင်ပေါ့နော်ဒီမှာတပင်အကြီးပဲဒီမှာတပင်ရယ်ပြီးဟိုမှာတပင်နှစ်ပင်နော်အများကြီးပဲတွေ့လားခုကတော့အပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တက်ခုလိုက်အောင်မယ်စားချင်ရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်ရမယ်နော်လိုက်ခဲ့ပါAy, ve, qué larga. Nhà nó sẽ là ai không á? Ngay. Sao mà tùy chị lo chị vậy? Chắc là sẽ có ngon được đó. Và biểu mình nó từ lâu rồi. Wow, đúng chưa? Chị vậy nó tam nhà mình. Phiêu luôn. Tam nhà ấy vậy. Xây đồng sự nhiều khi có mẹ lo chi vậy một nắng thon có tập bóng lắm thon kệ để nó nhái với xe bóng lại à món này bị cao ya hôm nay lại bị món thật thà sao bảo trong món tươi để nhái về nó trong món tươi để khu tha sau đó vừa lấy trong bình ban để đi blog thì nào mới xong trở lại rồi mẹ ta bảo tiếng ông lấy sáu xong rồi chỉ biết chào bảo cầm nhạc ta xa lại vào mẹ